Normal ken yam kana diala kontin barwanya lingwa sme bana jome bana jaling jome berewi ka jongle state ka Dr. Riek Gai cook and the mandu ni chang kos nyak sangat bi enung rachame bana jome bana jaling ka dobadan en chajalat keje neme e warga kiri pon misha gor no kumi Ethiopia take a jom misha nung wasame and jomo berewi ka jongle state Waler ken Dr. Riek Gai cook Ramadan en la governor dung Jonglei state Riek Gai cook chaja kwang ko kor president kon la governor dung Jonglei state no wajan chalada long ka jom chalat gwaseme chajo me chajalat no chaladu awa netin kontin la yi Ethiopia kide neken tin let ka unamis ano wa ken te ka lan magwam let kanelong ladamo wa jakan mal ko beben re wich ka so Sudan no ka jom jikan lat ke July 20 chala do shi UN peacekeeping officer netin kontin la deni Ethiopia kwele la netin kon tin tere wich ka sa Sudan especially ka jongle ka jodan chalat ke je wa gwan mi cha ka choltin ka Dr. John Garang Memorial University ano gwan mi shiko tinen winemi chalado shiloine to wan chates ka ke long wa ken tiken ke activities ni te let ken ke alo wa chom ken it content ka kamne ken it content ka unimis ano alo shinale la bara tam waji ken letun waji ken ka create rejamo ken it content la de ni Ethiopia Baje kula kwen gwasame it has been stated that the contribution of Ethiopia is giving to the peace and stability in South Sudan is huge. All right, Dr. Riek Gai Cook, the president of Jonglei State of South Sudan, has stated that Ethiopia is contributing to peace and stability. Wache jo meche jaladno jene kume. Ethiopia kenetin kon tin la deni Ethiopia tin tere which ka South Sudan ke jen gwasame tilla UN peacekeeping force awaken chikalan di chikan lat ko bi malba ben re which ka South Sudan chikan la wonena ken ne de kon tilla Ethiopian peacekeeping force walet ken leti dit long ko bi malba ben re which ka South Sudan jo me shalat Dr. Riek Gai Cook no mugoro de yenaling Dr. Gai Cook ne ko gwase dane chaja kwany chewon long no de maldere bene which ka Jonglei state ban ngai kono no by far tirik tin wante ka Jonglei state at kan solve ki de kan realeka manyam ala kuru to ka fangak ol fangak men ni fangak en go bana ba ka displace taken ka titten ko dong de ne de ti ala netin kontin la ji fangak alol fangak ni fangak no de kan teka malba ki de ga terere ka shiga metigare ka mentama wa de kan teka tin miditen ko kenetin kontin de malde je jatu wano but ken gurno bikan mal mo bikan nong they simply proceed with the order Mr. kam ke kirme yadit ano e de indialan konen tere which ka Jonglei state intere wika apanal pin kwang shorale kandia la kawe bikan war bikan ka wadaki bikan ka wonak kol fanga ken new fanga ken Nasser so chin kon ngaje no shika tok ko bikan Nasser bikan dag Nasser chaja de already baratama ngut ol fanga ngai kon rik tin wante kol fanga ni sha no ol fanga tele yun misni tiaten ki tele gotek of course dong de na loga ji humanitarian but beje lungu no benawten ajan gur kuma jamon go daraja gak daran wadara ka joj dara ka skated gwa da ande goten dong de ko rol buñ ka jaw dana gur ken nisha ko janta dana latke so murai kon ka kui Dr. Gai Cook atikan ka lwanko de nuade kan tekamal but they keep silent chikan goro raiken okay chikan goro raiken kodi riudi andial tika pinkir ma yadit so linkana jo ma chano nga kirma yadit ajenta dana tika ke so na mo amille hero den tam so ma chui na tikan ka tin medit gwa wo ken de kan mal mutok mal magwa me de ngajin wona me mal de kan alat but chena de ngut ke miliuna kawol fanga
nene je to kon ka kwadang ro tidit ke kwardok kwara panale Nuer okay general kwang shorale en Nuer kwar jongle en Nuer that Riek Gai ko kon rek kwide me kwar yundi state en Nuer justice Riek Bimtop en Nuer jela governor dang jok troy ke sten dang jok ka kan goten konti liu Nuer ten and yet chicken gurno de kan mal de kan no kwa gale use a kuma kirme yadit ano na ne ku na Nuer and sometime de won gojeno ko la kan ala no Nuer kan log malo ne ete Nuer log mal Nuer ti Nuer ten yar ka wot ken no ke tene de ku ka influence no yen chwa mal chwa janok banna mo chi to ka kach ramen babu jeg dore ka baji bin displays doro ngum derlel der barro ke der wono no bi resistant bi jakan ko broad gang de je der aro da gang mi ay jogo no jin cha je gor gwata me ngum keb dor ka bom ballenga je do bu dana na nyinge je tiaga long jenen kodi lan Nueri tin konten kwa dorken kwa gala dak okay ner kon dak ka dorken ke dak weekend Nuer titi gorka kwenkaka gorka supportin so mishi lugo no bi support and kuma kem yadit kuma jane baji del mo kare ka jen mete ko bana ba ka displace chana displace ba awa gorke o brand ba contribute ka kuma kem yadit ana ko win mon gujana mishi ka fail we mean that ba ngaje no cha ko no nga cha ko no community so biken istoro wan biken ga dil create no Nuer ken de control long mal chen ta ngai kono no wi mon ja kon jago ken kone de kontin lo kamal ke tin jeng na ken bane de wadag na ka dore ken kwa kon le shenga jek jubray na hotel kon gwaten da ke men dor Nuer kon kuli chon kel ke kirmi yadit nguna mo ene wo cha na cha ka perde de gwano ko gorodu kwa dor kwa le dak so I don't think so no na me a chong anyway membi anang ka jan lere me o Dr. Riek Gai Cook che kume ji Ethiopia alatin ne de kontin let ka UN peacekeeping force alatin te ka UNMISS che ka la loy tat ke jelo de tes ka ko wane de kontin te ka UNMISS wa chika le la bararan tama wa cha ga mo ke let ken ka UNMISS re wujin winami ka jongle so ajana mo lat ka mon wo chilo na che teten cha je jogbo ji Ethiopia no lan mo gwalong ala ji Ethiopia te lo dien long ma cha ka lar thank you ke tin goro ko ne ken galat ka kume so Sudan la lo dien la te so chicken raja me chicken alat no ka dung de ni Ethiopia ala Ethiopian defense minister chicken jomo chicken alat ke defense forces chicken telwa de nyikan lar kume mela dung South Sudan no chilo da te de lonko ku yene recognize no lene lonko de South Sudan da te kamal lane de kon te UNMISS tele karik ne de kon je karik by the way ne de content outside of the UNMISS so wa ken chigene content reje mi imagine ajen kwer ka juje ne kon you buwen wo ku ka appreciate ne de content cha ne ku lo real ka reje mi logu ke ku ga le joire UNMISS oh man anyway ajen jodana go de nyaa ye kelwan nyaw je mu de dimba te kamal bye bye